Ovaj šupa. Jebala baka, ovaj šupa. Tebe i njega. Prosto da vi ne znate kako to živce jede. Šta tebe jebote? Moraš ovdje. Tarzane! Ajde konju! Isus! Joooo, nemoj mi treperat. Isusove, one Isusovke. Japanki kupio kineskom šoku, jebote. Ljudi buranije, brate. Ja se smije tako. Neću uspjeti, znao sam. Jer sam to vidio naprijed. Da Bog da slomio vrat. Ivo kurac ko Tadić, pa ti puko napola je. Onaj Tadić jebe 2 sata, ali ova Ivica mene 2 sata jebe. Arsenal pobjedio, bio 8 kod tijed, nisam se klađio. Nisam stigao, sam morao sam gutati. Ko je pobjedio? Arsenal, ali je prošlo dalje Manchester. Arsenal je pobjedio, ali Manchester prošlo dalje. O, Bayern! Jebo je sam se. Arsenal pobjedio koliko 1-0. Da, ali ovaj prošlo dalje, jebo mu ranije Manchester. A bio 8 koeficijent, nisi spati Arsenal, ali sigurno ćeš mati. I ono kifo. Nemoj mi treperat kad to moram. Ko je dao gol za Arsenal? Ne znam. Koliko? Mislim ne, onaj Dion, ne znam. Ne, onaj na G, Yundan, dakle. Jebo, sve svoje. A nek je Tadić rođen. Crni si svi jebo i to. Ajde! Jebo se ovaj Tadić krčan se jebo. To je svaka nikad. Igrde glavu. Jebo se sve svoje. Pripremim neki pobud danas kod Drakce, da dođem. Aj, bit će me za 300. Razijam nekog keša, 4 kune. Mora biti nešto, ondje, obskoč. Ajdi! Jedi buranije, brate. To! Aj sad, pri kraju si. Ne. Не, опять. Не будет. Tamo kad zvoni. Koliko ima sat? Najviš stadion. Kroz 2 minute zvoni. Najviš. Opskoč. Idol, ove ptice me dekoncentriraju, jebo im ja sve. Ajde se malo, morate se malo gore. Pa ne, sad moram ovo jebo. Ne pređem, ja neću. Skuči! Ček. Sad zadnji put kad nešto. Jebo. Aj salto naprav, konji jedan. Nisi džabe ovratno kupio. Šta treperije jebenci podgori. Vidi, pa konji! Pa šta kočiš jebote? Hađa. Jebote onaj klempani što liči na papu. Jebote.